apsolutno zaslužena pobjeda, bili smo danas od prve minute dominantni, s autoritetom smo odigrali ono što cijelo vrijeme mi želimo od Olimpije. Malo smo se sad grupirali i malo su neki igrači se vratili u život nakon onog ritma koji je bio jako naporan i ovo sad već izgleda i defanzivno i ofenzivno puno ozbiljnije i to je ono što mi želimo i dalje od ove ekipe tražiti. Čestitam dečkima, odigrali su odličnu utakmicu, znači sveli smo Muru na nula, na ništa. Što se tiče njihovih nekih ozbiljnijih pokušaja, a prema naprijed smo bili onako jako razigrani i žao mi je što prvi dio nismo već prelomili u veću korist rezultata. Mi smo dobro radili, moram pohvaliti Kvezića i Milovića koji su nakon nekog dužeg vremena što nisu igrali, odigrali odlične utakmice i to je ono što je nama trebalo. Nažalost imamo izostanke sa Samardžićem, sa Korunom, sa Finkom, ima tu dosta problema, oni su na najbolji mogući način tu uletili i zatvorili Milović obrambeni dio, Kvesić tu prema naprijed malo se povezao sa našim veznim igračima i napadačima i imali smo danas i glavu i rep i jako dobro je to izgledalo. Još jednom čestitam dečkima, ali ovo je tek put kojim mi želimo ići i nadam se da ćemo ponavljati ovakve utakmice. Ima nekih opet ozljeda i Bojači i Pavlović su morali izaći, što i normalno nisu dugo igrali. Bojači isto nakon dugog perioda se počeo vraćati onako učestali ritam utakmica i ozljede onda dođu kao posljedica toga, tako da prespavat ćemo danas, sutra ćemo vidjeti kako je stanje i pripremati se što je moguće bolje za Aluminij.